dem makorek. Ki buruku teh teku. Mereka ini, ya. Aduh, area. Dem magacong gak dem datang sengaja. Tera alam menarokok. Warwa tang lancoran ada datang. Pela kongko tang kacong. Mulai ada balik. Abu lebih apa? Biasa assalamualaikum masalim ke lu orang tua. Ini bahala mu anak restoran ku tampian. Lebih apa, Jong? Kalau ku tang ngaji, Pak. Abu lah apa? Tahu. Toko ledong kopi Ustad. Imaran sih ngake bukang, Jong. Mata itu kok lebih Ustad. Mun pinter ku tak suruh ngajari kak. Memang aku minta acara mede Pak, jeng kalau kita kulit so. Kita kalau sedek remah kaki deh aja. Jadi nongkol aku tangan jagi ya. Di kaki tak keng motor si bapak mun deh aja. Lalu bapak anda butuh, gimana kaki lah, kebisa pinter deh. Pasti kirim na apa bapak mun mati bekan. Kirim na kudu. Mun kira tak tahu apa. Iti nampak bengko yang jeng agen orang sebentar. Iya mun andi PC. Mun tadi PC apa sih yang jeng agen? Dan setiap orang larang kepi. Bensin larang, minyak larang. Pangkan cebok sebentar. Tak bisa ngantar lagi kanca dong. Kanca jadi sudah datang cuma agen mun seneng ngedok. Mun agak susah tak kira tole. Sambilan ustad kaki senokol juga. Tak nokol kesalahan kaki. Mana kebeter kau kira itu kau lebih ustad sambil. Ya bang udah gue tak ngaji ya. Apa demare? Pindem lagi dong. Taruh numpuk tang guru tuh. Coba ke bayi margerak. Edung malah. Wah ada orang mana king kerja kerja putak. Edung malah ada siapa? Kau serampang udah potong so kau nih. Ada orang mak antara numpuk apa? Kastong. Patut na lamba puno atau mau nina boy. Ilmu nurun al jahlu dolalun. Al ilmu nurun al jahlu dolalun. Bener ya? Jarem kaki mah. Ini apa boh? Dolamon. Dolamon dah. Dung kaki sayan. Dolamon je. Wah, Kau kan jono, nyoba mi kaki. wah jono nanti pes bi ustad. Mangan sak tedung dalam kelas. Jeng amak nana kita badeng kan nah. Untungnya bela bi agen. Jono kau pes pada berhan berendur. Mangkana amak naik cak telah bercerumak mereji. Sing tak badeng kan nah. Waktu lu campo. Badem agen. Ay mangkat. Bu entari berhan ke lambu mayu lu. Kan ngaji ya berhan. Tidak ngaji mayu. Entari gelu. Lebar de gelu roh. Cak tulah bangku. Abang lo dem makorek. Mila karek kopi ni beriban rok. Lama ni motor bahasa maling korek. Saya tiba ni lang korek. Ang kuya lang pinang kuya bili ji. Jangan nama masuk aroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek Jong. Oke, bagam na berhan.
Tunggu lu tong. An. Dari tong kancan are. Tengah sih. Mayan. Kunci tak ngaji kena lala jalan. Apa? Engkah. Bu. Yuka. Ngaji kunya. Kaki ngerti apa, Cong? Aru akan cari dulu ngambuin nanti, Cong. Kau tak lu ngaji. Yang ada remah ro karo kaki. Tahu pak. Kau kesengaja ya. Bakal tuh kalau nak bitang ustad. Kita keng salah, Cong. Ustad tak kisah nukul kaki juga. Mun tak salah. Tak kira pasang nukul ustad. Tak keng gila mana korang tak salah. Menjak kaki deh. Ustad dia, Cong. Pahlawan orang bodoh. Pecah kaki, Cong. Nyari ilmu. Mun kita tak dim ke guru nah. Percuma. Tak kira maco ke kaki. Aku harus maling ron nah. Maling korek. Engkau itu kole pak. Ingin tak sakit itu kole. Kami nak kami pangabila tangus tak daripada engkau anak. Isi lagi santre, Jong. Dalam kunci itu kole mun salah kak. Bapak, Jong. Saking teron nemu penter kaki. Masuk sekolah kaki. Ocan tak nemu, ocan panas tak nemu panas. Sakit tak nemu sakit. Kurta apa sarah. Bapak lah aku, Jong. Malah mangkat ngaji boy. Tabung kancan Jo. Pas minta sebuah ke guru nah. Kayak mau tak mangkat sih kaki deh. Coba buat bapak gini kan kok. Mangkat malah. Kalau kita pergi rumah Jo. Udah ramah ah. Komprang store rokok aja lah, pirsak aja dak. Benar tandi korek. Oh, nyari kita tangkel loh. Ada kecaan korek lu kah?